Reka nongere ngusuze we mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane, nizere ko aho uri ko ugenda uhumeka umwuka w'abazima kandi ukomeje kugenda ukora ibikorwa byinshi bikomeza kugenda biguteza imbere. Sasa rero reka mwembe turi kumwe na MTC Limited ya Amateka Contractors and Consultancy Limited, aho ikomeza kugenda ikumenyesha ko gufatanya nayo kugenda wiyubakira inyubako zawe nziza kandi zigezweho. Banga ibikorwa byose by'ubwubatsi MTC Limited, andika Amateka Contractors and Consultants Limited ikomeza kugenda igufasha kugenda utura heza ndetse ugatuza aheza abantu bawe. Anga rero ushaka kugira ngo ugufashe serivisi zose z'ubwubatsi wabana kuri 0.8 339 maze ukabasha kugenda ubana MTC Limited. Sasa reka tujye tunyarukira ku makuru. Amakuru rero yacu agiye kugenda yibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ingingo ya mbere ni uko ekipe nka Manchester United ifite abakinnyi basaga 11 igiye kuba yasezerera bakaba bakwishakira andi ama-ekipe. Nanone turakomeza kugenda twibanda ku mukinnyi mushyashya ekipe ya Rayon igiye kuba yakura muri Ghana, muri ekipe yitwa Asante Kotoko yo muri Ghana. Ngo ni top scorer wa Ghana Premier League. Nanone reka mpite mubwira ko umukinnyi nka Ombarenga Fitina nawe ashobora kuba yamaze kuba yabwira ikipe ya PFCT bye bye. Aha ngaha rero tuzabonana ubutaha. Byose rero ni hano ku Isumo TV. Komezwa n'Isumo TV ubundi ukomeze kugenda umera neza. Reka duhita ducishamo agapipiste gatoya ubundi tujye tugaruka twanzika mbakubita idonido y'amakuru ari kugenda acicikana hano hanze. Reka nkubwira ko turi kumwe na Tom Transfers. Tom Transfers yakubwira ati ushaka kuba wadutuma imodoka nshyashya tukaba tugutije imodoka ubugendamo ku buntu. Nanone yakubwira ngo tubifitiye supermarché ndetse n'ama apartment menshi meza kandi agiye atandukanye ari mu duce tugiye dutandukanye hano mu mujyi wa Kigali. Andika www.tomtransfers.rw ubashe kugenda umenya byinshi kuri izo serivisi Tom Transfers komeza kugenda itanga. Nanone reka tuze twigarukira kuri Manchester United. Manchester United rero ni kuri rero aho yakomeje kugenda itangaza ko 11 igiye gukomeza kugenda iririzi. Rero Manchester United yatangaje ko 11 batazakomezanya nayo nyuma y'aho amasezerano yabo arangiye. Ibi rero bibaye nyuma y'aho Edison Cavani na Grant batangaje ko nabo batazongererwa amasezerano muri ikipe itazakina Champions League mu mwaka ni ikipe iri muri Europa League. Anga rero abakinnyi bagomba guhita bagenda mu bita Edison Cavani, bo bita Grant, bo bita Jesse Lingard, Paul Pogba, Juan Mata, Nemanja Matic. Rero nabo abangaba rero nabo ntabwo bazagwa muri ekipe ya Manchester United. Anga rero nanone Manchester United yatangaje ko hari abandi bakinnyi batanu abo muri ikipe bo muri mu kipe y'abato nabo bazashobora kuzakomeza nabo badakomeza. Ahangaha uwa mbere nuwo bita Di Mani Melol, uwo bita Lisi Divine na Connor Stanley. Abangaba rero nabo ntabwo bazakomeza kugenda bagumana n'iyi ekipe. Uwo bitwa Paul Marchen nawe rero azaba umutoza w'abana nyuma yo guhagarika gukina. Nanone uwo bita Paul Worston byabaye ngombwa ko ahagarika gukina kubera imvune. Bamwe rero Paul Pogba nashobora kuba gusubira muri Juventus nyuma y'imyaka 6 ayivuyemo, naho Juan Mata ari gushaka indi kipe yazerekeramo by'umwihariko mu Bwongereza. West Ham nayo yatangaje ko iri mu biganiro n'uwo bita Jesse Lingard cyangwa se Jesse Lingard. Nanone rero uwo bita Nemanja Matic cyangwa Matic rero yakurikira muri Roma agasanga Mourinho. N'ubundi rero bakaba baragiye babana muri ekipe ya Chelsea cyangwa se mu kipe ya Chelsea. Ahangaha rero ni uko Manchester United abakinnyi rero umukinnyi Edison Cavani nta gihindutse ashobora kwisanga muri ekipe ya Real Madrid kugira ngo azajya muri
igikombe cy'isi cy'amaklebe ndetse na super coupe y'Uburayi. Nanone reka duhita tunyarukira ku makuru ari gukomeza kugenda avugwa. Amakuru nanone yakomeje kugenda cicikana nayo tutarenza irembo, tutarenze ingohe. N'abakinnyi rero ekipe ya Rayon Sport nayo ishobora kuba igiye gukura rutazamuhara muri Simba Sports Club. Ahangaha rero biri gukomeza kugenda bivuga ko rutazamuha Simba Sports Club, ekipe ya Rayon Sport igiye gukomeza kugenda iba yamapproach cyangwa se yashaka kugenda imwibika. Ahangaha rero yaba Rayon Sport cyangwa patriots bari kugenda bivuga ko umukinnyi Medi Kagere ashobora kuba yakwerekera muri ekipe imwe muri izi ngizi. Ni umukinnyi w'umunyarwanda, umwataka wo kwikena cyangwa se umwataka de point cyangwa se typical striker w'ikipe y'igihugu. Ahangaha rero Simba Sports Club izatanga n'abakinnyi benshi barimo Medi Kagere. Uyu mukinnyi rero akaba yatangiye kwifuzwa n'amakipe menshi yo muri Tanzania ndetse no mu Rwanda. Ahangaha rero Rayon Sport yifuza kongera kugura rero rutazamu byara. Yatangiye kuganiriza rero uhagarariye uyu mukinnyi, ndavuga umwagenti APFC kuva umwaka ushize yifuza uyu rutazamu, ariko birangira itamubuze kubera ko yari afite amasezerano muri Simba Sports Club. Amakuru rero yakomeje kugenda tugeraho nuko yemeye nuko APFC yatangiye ibiganiro na Medi Kagere. Rero uyu rutazamu akaba yarababwiye ko natabona ikipe nshya asimira muri Tanzania azerekera muri APFC. Ibi ngibi rero nibyo biri gukomeza kugenda nanone bivuga kuri iyi mihanda ko uyu mukinnyi rero ashobora kuba yakwerekera muri ekipe zombi z'abakeba zano mu Rwanda zikomeje kugenda zishaka kwibikaho abakinnyi bihanyaswa, abakinnyi rero b'abahanga cyane hano muri Afurika ndetse no mu Rwanda. Ahangaha nanone ndi gukomeza kugenda mbashakira amakuru kuri uyu mukinnyi mushyashya nabagiye mbabwira. Ahangaha rero ndi gukomeza kugenda mushakira amakuru kuri uyu mukinnyi akomeje kugenda mbabwira ko uyu mukinnyi nakomeje kugenda mbabwira mushyashya wo kuva muri igihugu cya Ghana. Uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi rero bashobora kugenda bakora byinshi bitandukanye mu gihe yabaje muri ekipe ya Rayon Sport. Ahangaha rero umukinnyi rero witwa, reka mubarebe neza, ariko yakomeje kugenda avuga umukinnyi witwa Mbela Etuga Flantieri. Bamwita Mbela Etuga Flantieri, ni top scorer rero wa ekipe ya Asante Kotoko cyangwa top scorer wa shampiyona ya Ghana. Rero kampani yerekeye kuri profile mu Rayon Sport kugenda ishaka murebe n'ubushobozi iyi ekipe ashobora kuba yayigeza mu mwaka utaha. Uyu rero ni umwe mu bakinnyi rero bakomeje kugenda nabo bavuga ko ashobora kugenda nawe asinya ekipe ya Rayon Sport, aho ari kugenda bivuga ko ashobora kuza akaba yasinya amasezerano asaga imyaka 2. Akaba rero ari umwe mu bakinnyi rero beza ekipe ya Rayon Sport yaba ibonye beza cyane. Tunyarukiye kuri Wikipedia yiwe bari gukomeza kugenda batubwira ko ari umukinnyi w'umunyakameroni. Icyo nicyo cya mbere, ntabwo ari umunyagana, umukinnyi w'umunyakameroni. Uyu rero ni umukinnyi w'umunyakameroni, ni umukinnyi w'umunyakameroni rero wambara nimero 11 mu mugongo, akinira ekipe yita Asante Kotoko. Ni umukinnyi rero wavutse tariki 18 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2021, imyaka isaga 20 utaruzuza imyaka 21. Ni umukinnyi w'umunyakameroni nawe w'umuhanga w'umwataka. Akaba rero nanone ikipe yagiye akina muri ekipe 20 yakinnye muri ekipe yita Kungfu Academy, niyo kipe yakiniraga muri 2021 saza muri AS Fortuna de Mfuo. Kungfu nisomye nkoje kusoma muri 2021 rero 2022 yahise aza muri Asante Kotoko ya Ghana, naho rero Ibitego yagiye atsinda, yagiye agira muri iyi kipe yagiyemo iyo yagiye atsinda umurongo 6 muri appearance 30. Ahangaha rero muri AS Fortuna de Mfuo yatsinze Ibitego 8 muri appearance, yamuze mu
nanone 2021 yatsinze ibitego bisaga 15 mu mikino 19. Numva ko no mukinnyi ni intare y'ubukaka, ni intare ya twanwa twinshi y'akanwa kamwe yarananiwe, akaba rero ari umwe mu bakinnyi rero equipe ya Rayon Sports ishobora kugenda ibana nabo muri uyu muri iyi shampiyona y'umwaka utaha, dore ko ishaka ko igomba kuzasohokera u Rwanda kandi igasohokera muri Champions League, kandi kiyemeza ko igomba kuba yagera kure. Ibi ngibi ni bimwe mu ntego bari abagabo nka Gacinya, Prosperi, Freddy, Muvunyi, Sadate na Hajati bakomeje kugenda bimfasizinga ko bashaka Rayon Sports y'izina rikakaye. Nanone Canal Plus nayo iri kugenda ibijyamo ko nayo igomba guhita ikomezanya na Rayon Sports, mu gihe Rayon Sports yaba ikomeje kugenda igura abakinnyi bagiye bafatika, ko igomba guhita imenamo agafaranga ikaba kuri miliyoni zisaga 40 hagati ya Rayon Sports bagera kuri miliyoni zisaga miliyoni 100. Urumva barabizi ko Rayon Sports izagenda iyambara hariya ku kirangantego cya Rayon Sports cyangwa se Rayon Sports. Byose rero ni ibintu tugenda tubategurira akantu ku kandi. Amakuru rero menshi akomeza kugenda kuva kuri uyu mukinnyi, anakomeza kugenda n'abashakira. Nanone reka mpite mubwira ko ari kuri umukinnyi w'umunyanigeria wo muri shampiyona ya Nigeria kabisa. Reka mpite mubarira nawe, ndabona ari umukinnyi w'icyatwa ushobora kuba nawe yaba ari umukinnyi urenze cyane. Reka mpite mubashakira ubundi muze kumbwira uko namwe ababiri kugenda mubyumva. Mureze gushyiraho comment zanyu kugira ngo dukomeze kugenda tubana, rero tubana. Uyu nguyu rero nawe reka mubarebere neza kugira ngo nze kubaha amakuru atari amakuru ahimbahimbye, nkuko namenyere kubakubita amakuru mazima, mbakubita inkuru imeze neza cyane, ubundi namwe mukomeze kugenda mumbwira ukuntu muri kugenda mubyumva. Reka mashakire Wikipedia yiwe, ubundi mukomeze kugenda mumenya iby'uyu mukinnyi n'amateka ye, byose mugenda mumenya. Uyu mukinnyi rero ndabona Wikipedia yiwe ari umukinnyi ubasha kugenda mubona ahari. Uyu mukinnyi ni umukinnyi witwa Kayube Lafili. Ishaka Kayube Lafili ni umwe mu bakinnyi equipe ya Rayon Sports y'ubuzima kugenda ishaka. Kamubwira ko ari umukinnyi wavutse mu kwezi kwa 12 2016 mu mwaka w'imyaka w'imyaka 21, afite metero 1 na santimetero 78. Ni umukinnyi w'umunyanigeria wavutse muri Nigeria, akaba ari umukinnyi wa Nigeria. Ni umukinnyi w'umuright win cyangwa se umukinnyi wo ku munani wo kwitabira. Akaba ari umwe mu bakinnyi b'aba top scorer muri shampiyona ya Nigeria. Ni umukinnyi muri appearance zisaga 27 yagize mu kibuga. Urumva yabonyemo imihondo 2, abonamo imihondo yahindutse mu karite rouge 0, cyangwa se nyine nta muhondo wavuye mu karite rouge yabonye. Nanone nta karite rouge n'imwe afite, nta karite rouge. Vuga ngo afite ibitego bisaga 14 mu mikino 27 na assist 3. Vuga ngo yagize uruhare mu bitego bisaga 12. Uyu rero ni umwe mu bakinnyi equipe ya Rayon Sports gukomeza kugenda ishaka. Nanone player agent we ni uwitwa Vuvuzera, akina equipe yitwa Rivers United. Yajoyininze tariki ya mbere z'ukwa 2019. Uyu mukinnyi kamubwire uburyo kuva muri 2017 yagiye agenda. Kuva muri 2017 yavuye muri equipe yitwa Abarayon Sports ajya muri shooting stars.
ahangaha no kuva muri iyi kipe yavuye muri 2018 na 2019 ava muri shooting stars ajya muri bita Roma Stars FC. Nyuma yo kuva muri iyo kipe yavuye muri iyo bita Roma Stars FC ajya muri Rivers United. Muri iyo kipe ya Rivers United ni ikipe yo kuba yakina n'ikipe ya Rayon. Murabizi byo mu gihe ahangaha reka mubwire ko yakinnye imikino 3 ya CAF Champions League. Ibitego yabonyemo, gusa yabonyemo yakoze assist imwe. Urumva? Noneho akina imikino 3. Akina imikino 2 ya CAF Confederation Cup mu igitego kimwe atanganamo na assist imwe. Bivuze ko yakinnye imikino isaga 32 abonamo ibitego bisaga 15 na assist 5. Ubwo niyo mikino yitangije yose na championnat yandi nababwiye kare yose. Urumva ko ni umukinnyi w'umuhanga cyane ushobora kuba yazana nawe agafasha kipe ya Rayon Sport. Rero nabatindiye cyane reka mite namamaza company zacu ubundi nsoma ubutumwa bwanyu duhita tunyaruka tunataha. Reka mubwire ko nanone tatu bimwe na Aldeje Studio yakomeza kugenda kuvuga ati dufitiye service za live streaming, videography, photography, branding, photoshoot, photo ndetse designing zigiye zitandukanye. Design yose waba wifuza uyigezwaho. Nanone nakubwira ko ifite branding, graphic design, kuba yagukorera promotion, digital marketing, kuba wakwigisha gukoresha imbuga nkoranyambaga no kukwigisha gukoresha ibyo ngibyo twagiye tubabwira aho ngaho inyuma. Nanone kuba twagugura kuba wakwiga gukoresha computer cyangwa se mudasobwa, byose tugenda tubibagezaho umunsi kundi. Andika 0788838881 komeze kugenda umenya amakuru yimbitse kuri iyi company. Nanone katukubwire ko ushobora kuba wabana na Airtel mu bikorwa bye bigiye bitandukanye, aho ikubwira ko ari uwo muyoboro w'itumanaho rigezweho, ari umuyoboro utanga 4G network aho waba uri hose. Ikigo ufite cyari cyose ushobora guhabwa internet ya giseriva cyose kandi wese bakayikoresha ibyo bakeneyeho kuyikoresha byose. Rero reka mwibutse ko ushobora kuba nane gukoresha Airtel Money na Airtel Pay mu kwishyura no kwishyurwa, ukabasha kugenda ubikora ku buntu. Ushobora kuba wakohereza amafaranga kuri banki yawe ku buntu. So rero Airtel Service Center umaze ubashe kugenda umera neza cyane. Reka nanone nkubwire ko ushobora kuba watwereza igitekerezo kuri 08878883 ukabasha kugenda ubona update menshi. Nanone ushobora kuba bifuza kuba bajoininga WhatsApp group yacu, amarembo arakinguye. Ni mumara kuba abantu basaga abantu 30 tuzahita dukora WhatsApp group. Ni mumara kuba abantu tuna makuru ajya bagereraho kugiye kandi mubashe kugenda mwimenyera ibiri kugenda bicicikana muri ruhago muri rusanya no kwisi n'ahandi hose byatandukanye. Amano y'Imana rero akomeze abane nawe, ukomeje kugenda ukurikije umutima, ukomeze ubane natwe ubundi utubaze amakuru.